Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikuti Bu Sri lagi. Boleh-boleh ikuti Bu Sri. Alhamdulillah sampang support kulo ya. Tadi Bu Sri ngungkep ayam kampung nak. Ini tak ungkep bumbu kuning tapi pedes sama ngerebus pare. Nih. Gue Bu Sri udah nak. Ini pare nih. Lendri, Bu masak ayam kampung di bodol iki le. Gak dimasak ta masak yang iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak. Pare nggak pahit. Tadi tak kasih garam dikit, tak yang rebus nak. Ya pahit enak pare. Nah. Iki tadi nak bumbune ya brambang bawang ya komplit kok nak. Ya kaya ibu-ibu nak masak ngono kae. Iki pisang Ibu Sri karek iki lho nak. Kabeh 13 lirang ngene iki nak. Tak bagi-bagi tetangga, saudara. Sak mene-mene iki tinggal satu. Iki buah Bu Sri. Ngono arep tuwekne go ngeneng. Ayo lah lanjut makan. Karo Bu Sri nak. Iki bareng asar nak. Gremes gone Bu Sri. Ungkepe ayam kampung rebusane pare cocok nak. Kayak nama gremes-gremes iki ngene Bu Sri. Mendung gremes. Pak tukang Bu Sri pun wis mulai tembel-tembel nak tanmah lho nak. Kapan-kapan tukang sapa ya lho. Sip, enak aram. Pare seger. Sudah ya nak, Ibu terlanjut makan. Kamu jangan lupa makan sore, jangan telat ya. Sekian video hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.